Moja ya vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kwa wewe ambaye umeumizwa nafsi yako, ninakukumbusha kwa watu ambao wamekuumiza, wamekujeruhi nafsi yako, ili uweze kuendelea kuishi na kufurahia maisha. Jambo la kwanza, wapende. Wapende. Usichukie, wapende. Jambo la pili, wasamehe. Jambo la tatu, wabariki. Kama una kitu cha kutoa, toa. Lakini jambo la msingi katika hayo yote, usiwape nafasi kwenye maisha yako kama vile mwanzo. Usifungue siri zako, mambo yako na kuambia, kwa sababu umejifunza. Kwa sababu wakati mwingine kuachilia ni uponyaji pia. Using'ang'anie kushikilia watu ambao wamekukataa, utaendelea kuumia. Unaweza ukaachilia. Waombe, wapende, wabariki.